IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpasigurado ni Lawag City Mayor James Brian Alcid ang maited amin digiti na ikari at tulong abagas kadigiti kwalipikado benepisyaryo iti syudad iti panakailawlawag na adalayang basit adili iti panakaiwaras gapot ang masapul ang maornos digiti listaan digiti makaawat tapno maliklikan iti panakadoble digiti benepisyaryo manipod iti programa ti national gobyerno ken iti city government inayon na nga umabot iti rinibo-ribo digiti nakailista iti programa ni Presidente BBM kaya dapay digiti benepisyaryo iti lokal na gobyerno iso naiget asuruten da digiti listaan tapno masigurado nga umno ken husto ti panakaiwaras iti tulong. Di kami na rise in the city government na po, kikitan nila dito list kasi ang damit bagi ni Bridget. Dito kahit mapasamak madoble ng yung recipient ako. So isot nang ipayag basit ni city na 5,000 plus ka PG, 5,000 plus ka datayo. Kahit na isumil na isong listahan na po, basit nung kami maingkan. So ang takang burguray na po, handay talaga mapasana all dito. Yung dito programa iti city, ngalis na servisyo, kung may kapag barangay yun, mapasana all mi aming household ako. So, murahin na kami. Gataros kailangan po. Basta within the year ako bitete amin. Inbatod pa ni Mayor Alcid asa na mabayaan digiti umilita iti daytoy metlaing atawin ket maited to amin digiti tulong abagas kadigiti barangay iti Lawag City. Inlawlawag na at tarigagay iti programa ang maabot amin a household tapno amin na kwalipikado ket makaawat iti benepisyo iti gobyerno. Para iti IFM News, Idol Rain Santos Tatok, IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.